Assalomu alaykum aka, qanchadan ekan qo'chqor bor? Qo'chqor bor qanchadan ekan? Buni 50 deyapsiz-a? Narxi-necha? 60 ming. Barodavar qanday o'qiyapti bu? Pushka bomba. Tishlari qanday tishlari? Gisaret arvash 4 tish, narxicha? 6 tish. Telefon nomeri aytib qo'ysiz, qiziqqanlar bo'lsa, может YouTube'ga. 776 75 29 07. Qiziqqanlar bo'lsa, shu nomerga chalib söylashib olsanglar bo'ladi, to'g'anlar. Qancha so'rayapsiz aka buni Qo'chqorda? 55 kami bor. 55 kami bor. Parodasi qanday? Gisar. Gisari, tishicha? 2 tish. 2 tish. Telefon nomeri aytib qo'ysiz, qiziqqanlar bo'lsa. 57 47 77 43. 557 47 77 43. 77 43. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga chalib söylashib olsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar, janob men podpishchiklarim. Bu videoda tanlovma cho'ng qo'chqor bo'lmoqchi. Avnova bir like, bir kommentariy jaza ketdingiz. Andamesam obzorni boshqa qo'chqorlardan boshladik. Qanchadan ekan bu moshniy qo'chqor bor aka? 45 mingdan tegizilabi. Qancha bosh? 5 boshi. Tishlari qanday aka? 6 tishlari. Telefon nomeri aytib qo'ysiz aka. Kerak jo'g'a telefon nomeri. Yaxshi bo'lib syomka qilib turganlar orqasi bu jag'i. Qaptov ko'rinishi turganlar 5 bosh ekan, nar jag'idan. Shab qanchadan ekan bu qo'chqor bor? Brat. Dungini 50 dan ba? Tishlari qanday bor? 2 tish, 4 tishlari. Parodasicha? Aravashlari. Qancha bosh bor bu yerda? Ekola. Telefon nomeri aytib qo'ysiz, qiziqqanlar bo'lsa. Kerak jo'g'a. Buna birinchisi tug'anlar, ikkinchisi narxi. Qo'chqor qancha ekan aka? 40 ming. Parodasi qanday? Afg'ani, tishicha? 2 tish. Dokumenti bormi aka? Bayag'inda afg'anligini dalillagan. Bor. Telefon nomeri aytib qo'ysiz banda. 702 417 717. Narx Qo'chqorda sizdanmi? Yo'q. Sizdan emas. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga chalib söylashib olsangizlar bo'ladi, to'g'anlar. Qanchadan ekan tug'an bu qo'chqor bor? 40 dan kam bor. Parodavaricha? Afg'andari, tishlaricha? 6 tish, 4 tishlar. Afg'an bo'lsa-da endi dalil dokumenti bor-ku, dalil degan. Anday jo'g'a. Telefon nomeri aytib qo'ysin tug'an. 223 419 060. Qancha bosh bor bu yerda? 4 bosh. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga chalib söylashib olsangizlar bo'ladi, to'g'anlar. Ayna. Qara qo'chqor kimdan ekan? Sizlardanmi o'pshi? Qanchadan ekan aka bu? 60 dan kami bor. Tishlari qanday? 4 tish, 6 tish. Parodavaricha? Arashandari. Arashandarning dokumentlari bor-ku, dalil degan. Birosining dokumenti bor. Qancha bosh bor bu yerda? 4 bosh. 4 bosh. Telefon nomeri aytib qo'ysiz aka, qiziqqanlar bo'lsa. 501 299 633. Atingiz? Sirajdin. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga chalib söylashib olsangizlar bo'ladi, to'g'anlar. Qanchadan oldi aka shunda bu? 37 dan oldi. Tishlari qanday ekan bilmaysizmi? 6-8 tishlari. Uqqanlar aytib chatadi, to'g'anlar, yeyisin biroq tavobga qo'ydim. Moshni qo'chqor borning go'nin yeyisi yo'q ekan, to'g'anlar. 38 dan dedingiz-a? 38 dan olinibdir. 6-8 tishlar ekan. 4 bosh ekan, to'g'anlar. Ona cho'ng qo'chqoringiz qancha aka? Aka. Cho'ng qo'chqoringiz qancha? 45 dan, qancha bosh? Aka, kishna qachib qo'spa? 4 bosh 45 dan. Tishlari qanday? 6-8 tishlari. Telefon nomeri aytib qo'spa. Kerak jo'g'a. Tug'anlar mayda qo'z var to'solganligina baylanishdi, sal yaqinroqdan tartayin. 4 bosh ekan, narag'inda tartgan harakat qilам. Dag'indala like basalak bo'lsangiz, like-dan bosib, kommentariydan jazo ketdingiz. Ana aka tug'anlar. Narag'i tig'ina baylanishdi, shuni tartuga ayirg'asi bo'lib qoldim. Qancha bosh ukam? Uchoteng sendanmi? Qanchadan ekan bu? 40 mingdan. Parodavar qanday? Arashan aravashlari, tishlaricha?
Telefon nomeri aytып koysun, 4 diş 6 dişler eken ha? 221 101 904 Kızıkkanlar olsa çalıp süйлöşүп alsаңыздар болот тугандар. Азыркы Кочкор боордун бул жагы тугандар, нарыкы бирин көрдүңүздөр, мына экөө бул жагында. Аке, канчадан келген бул Кочкор бооруңуз? 30-35 не? Тиштери кандай? Эки тиштери. Телефон номер айтып коюп кызыккандар болсо. Кереги жок, э? Канчадан келген укам бул уруктук Кочкор боор? 50 миңден, Тиштери кандай? 2 тиш, 4 тиштери. Пародаларычы? Билбейсиң, э? Телефон номер айтып коюсуң кызыккандар болсо. Кереги жок, э? Билбейсиң, э, телефон номерин? Мынакей тугандар, канча баш берди? 15 баш, э? Оо, тугандар. Мына сага тугандар, Кочкор боор 15 баш. Аке, Кочкор канча экен? Кочкор канча экен? 55 кеми бар, э? Пародасычы? Чоңу бар эптеп. Арашан документи барбы далилдеген? Жок, документи. Тиши кандай? 4 тиш, э? Телефон номер айтып коюспу? Может, кызыккандар болсо. Кереги жок анда? Болду аке. Канча берем да? Тугандар, сода болуп атат бул жакта. Канча бердиңиз аке? 49 беріп отыр. 49 берип атат экен. Өзү канча сурап атыптыр? 52 берді. 52 миң бер деп атыптыр тугандар. Тиши кандай аке? 6 тиш Кочкор экен тугандар. Канчага кетти? 49 миң сомго кетти тугандар. Канча экен шеп? Канча? 70 миң сом, э? Я. 60 ба? 60 миң сом экен тугандар. Тиши кандай? 2 тиш, э? Пародасычы? Өзүздүк эле, э? Телефон номер айтып коюп кызыккандар болсо. Кереги жок, э? Кочкор канча экен аке? Кочкор канча экен? 55 миң сом, тиши кандай? 6 тиш, э? Пародасычы? Алато, э? Документи барбы далилдеген? Жок, э? Телефон номерчи? Айтып коюп? 221 01 72 79, э? Кочкор канча экен аке? 55 миң сом, тиши кандай? 2 тиш, э? Пародасычы? Алато болуш керек, э? Анда документи барбы? Далилдеген. Жок, э? Телефон номер айтып коюспу? Может, кызыккандар болсо. Я. 550 85 60 20, э? Шеп, канча болду бу жа? Алындыбы же сатыбабы? Сатып, э? Канча бу? Бас. 110 миң сом сурап атсыңар, э? Пародасычы? Арашан, э? Документи барбы далилдеген? Документи барбы далилдеген? Жок, э? Тиши кандай? 4 жаш, 8 тиш болот жазга. 8 тиш болот жазга, э? Телефон номер айтып койсоңарбы кызыккандар болсо? 700 0700 453 453 804. 804, э? Кызыккандар болсо обязательно чалып сүйлөшүп алыңыздар тугандар. Мындай Кочкорду колдон чыгарган болбойт.